page 236 et 237 ka tafsir al-Qur'an de sura 12. Qala o make kanko Yaqub ya bunayya kayo biddan la taqususu wata qisso wata yewturu yaka koydol mangol ala ikhwatika e tawnde bengotol ma ben fayakedu laka sakko be fewjane kayjan fewjore. Inna shaytana andu iblisa lil insani wonande neddo aduwun ko ganyo mo bin fenyin do ngaygu baba goto ko ganyo baba goto mudum kati. Wakadhalika kono nina yajtabika suborma rabbuka jomma wa yuallimuka fihi janna min ta'wil al-ahadith murde fi rukoydi wa yatimmu fihi timmin ni'mata wa ni'ma makkon alayka idoma wa ala ali yaqub ido be ngure yaqub kama tamma hawa no timminirno neman ala abawai ka ala abawai ka ido babira ma da be min qabilu ko adi ibrahim wa ishaq. Inna rabbaka andu jomma alimun ko andu hakim ko nyinyi do nyaare makko ne. Lagar kana gomdi latke fi yusuf wa ikhwati enena goto makko be ayatun mandeji maulana lisailina wonande landotobe edo qalu to mande be wino la yusuf wallahi ko yusuf wa akhuhu enen goto makko ahabbu ila abina burayide ka baba meden minna dimen enen ona hanu enen le usbatun ko en dental ko en jama groupe dudube anda c'est pas de qualité, c'est pas de quantité, c'est de qualité. Wona dudugol ngol ko moƴƴugol ngol fanda e keldugol ngol. Inna bana anduno baba men la fi dalalin oni nder majjere mo bini feñude o gotolo yusuf ware yusuf awitirahu ma fero yo dom ardan e leydi yaqulu lakum hentano on wajhu abikum yeso baba modon gon watakunu wonton on se min baadi ba makka qawman yimbe salihina moƴƴube. Qala be ya qala qa'ilun wi o wi minhum mabbe be ko yahuda o be wi ko lawi la taqtulu yusuf watan war yusuf walgo feremo fi ghayabatil jobbe kanderni be kollorundo yaltaqitu hoccemo ba'du sayyarati yoga seteben in kuntum sallat ka fa'ilin hidon fawa la muhude ko boni. Galibe ya bana malaka konnun hadu malata amanna a holota ko men ala yusfa edu yusfa wa inna min lahu wa nan yusfa la nasihuna min labana muridu arsilhu ma'ana akidu moyamen gadan jango min yada yarta o dakmito o fofa o enjoyno wa yal'abu o fija wa inna min lahu nan de hafizuna wallahi merenam. Qala yaqub mak inni min la yahzununi wallahi no sunina lan antadabu bihi nda yadu ton e makko sabu wa khafu midohul an yakula debu tabono nyamo e moton wa antum onon anhu haraga e makko ghafiluna do welsidi wiiden dum fop no mal sababu nuzul. Kala kalima goto do no mari qissaji buy sababu nuzul ji buy ko yilto ka numéro téléphone maka email mum yurni on maka tafsir al-Qur'an arano. Qalu bi la in akala dib wallahi si bono nyami o nahna menen usbatun ko men dental mola nangal inna menen idan ontum ala khasirun ara men perdi waylite. Falamma dabu bi babe yadi e makko wajimo be fottani an yajaluhu yabe adamo fi ghayabatil jubbi enderni be kolorundu wa hayna men wahin ila ifade makko latunabbi annahum wonde humpito yaybe dum bi amrin fiyake mabbe den haadaade do hum kambe la shuruna tabe so andude waja'u be ari abahum kabbe mabbe isha'an kikide yabukuna hibe wulla. Qalbe ya abana kaya be amen inna men dhahabuna me yahi nastabiqu meden adondira wa tarakna men akki yusuf inda mata ina takko material jamen din takko miran jamen ni fakalahu dibu bonoji din nyamimo ama anta wonal non meden ande bi mu'mini lana ka holotodo me wala kunna ismalat ka sadigina ko gonga me woni kerena fere ma ko fenale me woni be nangi hore mabbe wajawo be wi be addi ala gamisi e hore dolo kun annabi yusuf kun bidamin kadibin jam fenande jam bala bal sawalat lakum ciudani o anfusukum wonki jimon din amran fiyake fasabrun jamilun mimunyike munyalla bangal wallahu almusta'an kallan walli nortel ala ma tasfuna do kon non sifade kon. Wajaat ari sayyaratun setewol farsalu beneli waridahum yogo mabbe on wari fadala o jippini dalwahu pore jogirdo makko wobbe be julufe kono don don yiden andina hala men no musibbe julbe wolen hala men kan fadala o jippini dalwahu pore jogirdo. Kalau ya bushura welo an hada gulam dun do ko pay kunni nandi yang wasaru kambe ne labe jogol ben dido bisudi mo bida'atan kamiranji mabbe ka dolle ton walla alla alim ko andodo bima ya'maluna ko be golli kon
wa sharahu be yeyimo baba goto makko ben yeyimo be tamanan ciogelel baksin fandungel darahima dirhamuji madudatin kontadi go kunni wa kanu belati min az-zahidina jihabe hittimbe henya wa qala alladhi wi on ishtarahu sududo min misra imorde kasari misra doni landon limurati wonande be makko akrimi do fala ya teddi maswahu werde onde asana tanyina yam fanande ona fatanga ona takhida ma jogi to demmo wala dan biddo wa kadalika konni makkanna min nyinirani li yusuf fil ardi kalidi walinu allimahu fi min jannumo ta'wil al ahadith imorde fi rukoydi wallahu allah ghalibun ko fulu do ala amri do fiyake makon walakin kuntu akthara nas ko hewde be la ya'lamuna be anda walamma balagatu man yottino ashuddahu isagata lanka ko makon ganko yusuf atainahu min ukuma hukman faham